So, pasa kami sa venue. Mga car. Hanggang kay kayo. Una na lang sa aking kwarto. Mga car. Grabe naman ano. Baka naman ito ba dalawang? Pasa ka pa Sa 16 feet. sa venue. Sabi outfit sa mother o da. Ang sitar ka ay. Hi, tertiary level of difficulty. Karon. Nani sa timog ka, and then, Gusto lang doon. Lain lang mga naw. Lain kig now. So, mag-unsa ta karon. Yeah, we're having a photo shoot For Zammi. Zammi. Never Zammix then. Zammi. Gym na, dili man na siya ko. Ito mo nag-gym, pero okay lang. So, later, nami photo shoot, nami video shoot na mga bayo lumsan. Busy rin sila hairdo and to the head glams you. Hi, Patch. Patch ka in the house. Ka na. Yan. Hi, Ma'am. Shake hi now. Zammi. And our models. Hello, Miss Iligan first. Gwapa ka ayo. Nakaingon na lang siya ko. Lord, himuan na lang siya ko kaang. Yung green skin ako rin na Oh, po the mga models na to, mga boys are there, and of course the other part of the glam team, Lena Chikondo, hi, and Margot, hi. So namin mga props diri, oh. Of course, Iligan is panika, di ba? Dili man kompleto ang Iligan culture kung wala panika o ligaonan, hi. And of course, the design of the shirt. So, mga napilian nga design sa shirt. Ipakita ka shallow ang design. Alright, this is for shallow. This is one of the designs. Yeah, a sort It's a of tie-dye inspired. And then the other one is, this is mine. Printed. Imo ana. Printed, something like that. And then, dalang mga elements ng mga shapes and everything, and I love it. Color yellow. Ako ay, pakita ko. Of course, no? Mother Born, this is Shows what I chose. inspired by the Gaunon tribe. I love it. Yes, of course. Tanan. So, excited. Tanan wala patapon. Tanan. I love the design. La, la, la. La. Fresh na kikakawid. And of course, my God, touch na ako, my God. Hello. Glam ko, yung glam team ko. Patay ko mo. Ay, pwede, ang mga pores, ano ba? Ano yun? Ang mga pores, nakita ni mo diyan, mga kuwebang kabon. So, Venezuela kay kandidata. Well, yun. Dililihulus ko. Silok ni Makaran. This is part 2 of our photo shoot, the Part two? festival attire. Festival, is it no? Festival something, Kevin? Nag-eyeshadow ka? Wala, hello. Color lagi na. Lagi na. Excuse me, nag-eyeshadow mo. Wala, usually bahit ng eyeshadow, ani. This is just natural. Naturalista. Pero murag nag-mix ang color. Murag bayot ka? Sino ka dyan, T? Ha? Ganda. Touched by the only Margot. Eyeshadow ko, ha? Ha? Basta nakaigon mo ba eyeshadow ko? Wala sila ebidensya. Never. Bagga sila naong wala sila ebidensya. Kana. Hala. Kasi peg di mo ron. Hala. Holo.
Laganan ko si Bayo. You know? Kana. Hala. Hulugar. Hulugar. Grabe naman yun. Violet. Sa ating tawag ato ma? Ambassador sa Purple Yam. Grabe naman yun. Sila dyan. Oo. Nagsalita ambassador sa Sulain. Ako si or sula, si Ariel. Ikaw si? Ariel. Ariel. All-purpose flour. Grabe naman yun. Sino ka dyan? Siguro everyday na ninyo looks. Grabe naman yun. Ang gawas sa mga Maribel, baka nadari ka na. Mag-atile. Grabe ka, perf. Look! So, swimming meet ay, of course, sa amin sa Timuga. Guys, it's actually closed for the public. So, this is actually, amo siyang gibook. The whole, saan siya? Delamar? Yeah, The whole Delamar, amo siyang gibook para mag-photoshoot. So, we're done. We had a very fun shoot. And Super. It's a wrap. Thank you so much. Guys, palit na mo ha. So, palit na mo sa mga shirt, sa mga wala pa. Stress kay ka ba de? Stress ka. Stress ka ayon. Stress kay ka. Kiwing naman na ba der? Let's swim. Depressed tayo. Wala. So magsalom. Depressed kay mong bata. We're done, guys, having our photo shoot for today. Kapi kayo, ter. Hala, labi pa kaya pa nimong makeup. Ako nag-erase akong makeup. Pura nakaog. Hala, hagay kayo. Sorry ka. Grabe na, nakalat ako makeup. Sorry, guys, for that. But we had fun. It's a wrap. Thank you so much to Zammi's printing station for sponsoring this photo shoot. And guys, para sa mga gusto mo palit sa merch nila, you could actually order that online. I think you could actually pick that up sa ilang store located at Banga, Di mo near Iligan magmahay sa City. ilang design. Nice siya kayo, no? Grabe. Nice siya kayo lang Worth it design. ang price. Lamig ang design. And also to Ma'am Shikaina, thank you so much for Ma'am inviting Shikaina, us. thank We you so love you much. so much. And again, guys, thank you so much for watching this video. Happy Fiesta Iligan! Ukaking, ukangkang. Ukaking mo na to. Ukaking, ukangkang. Lagi kong ja. La 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 goes on. Earth, manata na. Earth papi. Earth papi. Na. Majambak na dito. Hindi man doyanawin ko sa lumargot. Hey! Hindi ka pa lumawit, mako?